Čarobni svijet koralnih grebena. Zdravo, mali istraživači! Dobrodošli u novu avanturu sa klincima kreativcima. Danas ronimo u čarobni svijet koralnih grebena. Šta su koralni grebeni? Koralni grebeni su kao podvodni gradovi. Oni su dom za hiljade vrsta morskih stvorenja. Grebeni su napravljeni od korala koji su zapravo živa bića. Život na grebenu. Na koralnim grebenima možete naći šarene ribe, školjke, morske zvijezde, čak i male ajkule. Svako stvorenje ima svoju ulogu u očuvanju grebena. Kako grebeni pomažu okeanu? Koralni grebeni su važni za zdravlje naših okeana. Oni štite obale od velikih talasa i pomažu u čišćenju vode. Zaštita koralnih grebena. Nažalost, grebeni su u opasnosti zbog zagađenja i promjena u klimi. Ali postoji mnogo načina na koje možemo pomoći u njihovoj zaštiti. I na kraju, koralni grebeni su ne samo prelijepi, već i ključni za život u okeanima. Hajde da zajedno učimo o njima i radimo na njihovoj zaštiti. Hvala što ste se pridružili ovoj podvodnoj avanturi. Ako vam se svidjelo, pretplatite se na Klinci kreativci i ostanite sa nama za više uzbudljivih otkrića. Vidimo se u sljedećem videu.